Bamporiki Edouard akaba amaze gusaba imbabazi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yagize ati nyakubahwa mukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse, umutima wanjye wanze kumpa amahwemo, bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri urubuga no kuvuga Twitter, nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi. Ati ndatakambye n'amagambo ya Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Hanyuma mu bagize icyo bavuga hari uwagize ati imbabazi z'Uwiteka nabo yahaye ubutware zikubeho kandi ntukongere gukora ibisa bityo ukundi. Biza gutuma rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe aza kwandika kuri Twitter asa nkaho asubiza uyu nguyu witwa Yumva Jean Paul, ariko nanone kuntuze kuri Twitter ya Bamporiki. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba yagize ati ibyo uvuga we bifite ishingiro, ati kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi, ati bitaru guhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa, ati ibya Bamporiki niko bimeze, hari n'abandi bameze gutyo, umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka, guhanwa nabyo birafasha. N'amagambo ari kuri Twitter mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanditse asubiza witwa Yumva Jean Paul ariko kuri Twitter ya Bamporiki. Hanyuma abandi nabo bakaba bagize ibyo bavuga, abagize ati ruswa n'icyaha kitababarirwa, ati kitanasaza, kandi burya iyo udafatwa washoboraga gukomeza gukora ibisa nk'ibyo, kandi wibuke ko nta mbabazi ziteganywa ku muntu wakiriye indonke, ahubwo n'abandi bakora nk'ibyo bakwiye kubibazwa, reka tureke ubutabera bukore akazi kabwo. Undi yagize ati n'Imana ikubabarire rwose, ni shitani yatumye utanga u Rwanda, ati byatangiye uvanga imyemerere, uri intwari kuba ubashije kwigobotora Sekibi ukemera icyaha kandi ugasaba imbabazi. Undi ati ntonge se wari waburaye. Undi ati ndakubabariye. Undi ati ntibikongerere ukundi, ati ntukongere ukundi kuba wasabye imbabazi, ati rubanda nyamwinshi nyakubahwa His Excellency Paul Kagame turamwizeye ntabwo yabirenze ingohe. Undi yagize ati njyewe ndakumva cyane kandi rwose gusaba imbabazi ni ubutwari kandi n'ubwenge mu bundi, nanjye nkusaba imbabazi rwose mubyeyi, nawe nzi neza ko ashyira mu gaciro bitari uyu munsi cyangwa ejo, ndumva niteguye kumva inkuru nziza y'imbabazi. Undi yagize ati Namutsindashyaka yarababariwe, ubu arimo gukorera igihugu, nubwo usabye imbabazi uwafashwe ariko urazikwiye, ati ufite icyo wamariye igihugu kandi uracyafite n'ibindi wakimarira, cyane ko ibyo uregwa ntaho bihuriye n'ubugambanyi. Noneho ati nushaka ucinye umutima ntabwo tukubabarira, ubutabera koko nimba ari ubutabera kandi budasumbanya ubwenegihugu, ati ubu nibwo ngiye kukureba, atokatirwe urugukwiye, ati n'ubundi wari umaze kurengwa. Undi ati ariko mufite ibindi mupfa. Undi ati no, ati no muri Bibiliya umwana w'ikirara yemeye amakosa maze umubyeyi arongera aramwakira amushyira mu bandi bana, ati nawe bakubabarire ujye mu bandi bana, umubyeyi wese agira impuhwe abana. Undi ati ndakubaha, ndagukunda, nakwigiyeho byinshi harimo no gukunda igihugu, sinigera nkwanga kubera ko umuntu aremwe mu gukosa ndetse no kwibagirwa, ati nk'umuyisilamu nemera ko iyo ukosheje ugasaba imbabazi abo wakoshereje Imana ikubabarira, ati Imana ikurinde. Undi ati Bamporiki wakoze ibyiza byinshi, gukosa bibaho ntawe utakosa, ati noneho byiyongereyeho wemeye icyaha unasaba imbabazi, ati yo Imana ikubabarire kandi n'abanyarwanda turakubabariye, we still love you. Undi ati Bamporiki nizere ko umwanya ati wawe urahabwa abandi nabo bakareba ko bazaserebura, ati kuzuza miliyari, ati nkwifurije gufungwa ariko mbabazi uhabwa habemo kujya ku ruhande n'abandi bahahe, ati nako bashake ibishoro, wowe warayabonye jya mu bikorwa byawe. Ashyiraho n'itegeko nshinga ati nimero 68/2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu ngingo yaryo 17 aho icyaha cya ruswa kiri mu byaha by'umugome bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 5 kugeza ku gifungo cya burundu. Undi ati ukwiye kubabarirwa umugabo nuwemera amakosa ye akanasabira imbabazi rwose, ati ni byinshi ukorera igihugu ku bwanjye ntaziguha. Undi ati uyu wabwiraga gutya, ati nawe yari umuntu, ati gusa urakoze nta kindi.
undi ati ni ukuri rwose isomo ukuyemo ryagufashije kumenya amahano wakoze. Ati ibihano birafasha kandi no gusaba imbabazi nabyo n'ubutwari. Ati iyo umutima wemera icyaha ugasaba imbabazi Imana irawukunda. Ati ndakubabariye kuko uhembwa mu misoro ntanga kandi n'abakuyobora bakubabarire. Ati gusa urantunguye pe. Undi ati nawe ni umuntu muvandi. Ati ntawe udakosa kandi agize neza gusaba imbabazi. Undi ati buriya bamura iki? Ati kugwa si ikibazo ni ukuguma ku butaka. Ati gukosa bibaho ariko ubutwari ni uguca bugufi ugasaba imbabazi ukanahinduka. Ati njyewe ndakubabariye kandi nizeye ko na nyakubahwa Paul Kagame akubabarira kuko ni umubyeyi w'abanyarwanda. No muri Bibiliya umwana w'ikirara yemeye amakosa maze umubyeyi arongera aramwakira mushyira mu bandi bana. Ati nawe bakubabarire ujye mu bandi bana. Ati umubyeyi wese agira impuhwe abana. Ati wambabaje rwose. Ejo bundi si wowe wavugaga ngo ibintu utunze birengeje agaciro ka miliyari warangiza ati kweri ukakira miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda z'intonke. Atubanze unasobanure ibindi byaha waba ukorera rubanda ntibimenyekane. Ati kuko buriya birahari byinshi cyane. Ati nk'abandi bose nyine ni kiguhama uzabiryozwe. Yes, ni byakomeje kugenda bigaruka. Reka turekere kuri izi comment turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Diane Ninazo. Ata uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mwicwa ry'ingabo z'Uburusiya z'amapete hejuru ziri kurwanira muri Ukraine. John Kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon abeshuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohowe n'ikinyamakuru ny'Amerika The New York Times akigaruka kuri ivyo vyagirije. Kirby aremera hadahigimanga ko Amerika yahaye inyigisho ziperereza abasirikare ba Ukraine kugira ngo bafashe kurwanira igihugu cabo, ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'Uburusiya kugira ngo vyorohe ko Ukraine ibica. The New York Times kuwa gatatu w'inondwi mw'ijoro yemeje ko iperereza rya Amerika ryafashije Ukraine kumenya ahanyigeye abajenero b'Urusiya no kubica kuva Urusiya butangura gutera Ukraine. Ikinyamakuru The New York Times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba Amerika batashimye ko amazina yabo aje habona haribo bakibwiye ko abajenero barenga 200 b'Urusiya bishwe na Ukraine, kandi ko abanshi mu bishwe Ukraine yamenye ibanza barimwo ibifashijemo na Amerika. Aho impande zihuriza nuko Ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'Uburusiya. Mu ndwi heze habuze gato ngo itera ikirindiro cari cagendewe n'umukuru w'intwazangabo z'Uburusiya. Amakuru atarayemezwa n'impande zose havuga ko Ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make General Valery Gerasimov atwara ingabo zose z'Uburusiya ahavuye. Ikimenyesha makuru The New York Times kikavuga ko Amerika itanga amakuru y'ahari kirindiro gikuru c'ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba ari ku Burusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo. Umuvugizi wa Pentagon kuri bi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigabako. Akanama kajeje umutekano mu biro kwa President wa Amerika White House kanebaguye inkuru ya The New York Times kavuga ko yuzuye ugusamara. Tukivuga ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine yemerewe ingabiri y'amafaranga arenga miliyoni 6,500 vy'amadolari ya Amerika. Ayo mafaranga yatanzwe n'abagira neza bari bamaze imisi Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu. Mu kiganiro cihariye umushikiranganje wa mbere wa Ukraine yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika ku mugabane wa Buraya yo mu burengero, yashimiye umuryango umwe bwa Buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira Ukraine. Umushikiranganje Denis Shimal yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe muri anomezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi 5 z'amadolari ku kwezi. Akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi 33 z'amadolari President Joe Biden asaba Kongre ya Amerika guha Ukraine buzoba ubwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira nk'uko yabivuze ko Ukraine itsinda intambara igasura kwiyubaka bidatevye. Uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati Ukraine izotsinda intambara kandi inyuma y'intsinzi tuzadukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru agezeho irya nino kw'isi. President w'Urusiya Vladimir Putin yasavye imbabazi Israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'abayahudi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga. Umushikiranganje w'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'Abataliyano yitwa Zona Bianca mu ndwi iheze yavuze ko umwansi mukuru w'abayahudi ari abayahudi ubwabo, yongera ko umukuru w'abanazi Adolf Hitler yarafise amaraso y'abayahudi. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Israel vyemeje ko Putin yasavye ikigongwe bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganje, yemeye gutanga imbabazi Putin yasavye kw'izina ry'abayahudi